Mutesasira Evans Kaganizo or President General wa Uganda Liberal Teachers Union najera ngo batungire billion 20 kurwa mukuru wihanga Yoweri Kaguta Museveni okuyamba Abashomesa omukutungura ebyentasiya yabo. So itwe namwe sente zigenezi cyari yo kumshomesa aineka project ke nkoko aineka project ke komwani aineka project ke kembuga aineka project kente aineka project mwene kako kuri simple birangu nako ka project ke kargayo kaba ko muhembe barabe nari simple natakari simple nishatu na wari simple 20 ninga 50. Ebi yabigambira mu rukiko rw'Abashomesa kurwo mu cyanga cya South Western Uganda abarkwegitira mu kigombe cyo mu rembo rwa Mbarara. Nomatu inebuzu abo wemeza utarburungi ayemeza ko kuri sente nkezo bena ngo bazibagane baze kombeka za morzi omusipizi narusho mu matawu ato shanje umuntu nagashati nivekera Abashomesa nonke byarukora atinyika kwate n'Abashomesa. Mutesasira najera ngo bariyo no batensa na government okureba ngo Abashomesa banasare nabo bazaha payroll ya government. Omuganda makuru omuhezi wa speaker w'ishenjero rya Uganda Thomas Taebwa harugire yashabe minyeto kwetantare mize yo kukozesa kube mukuti ya karamagezi. Ebyona bigambiro bwabira ryo mugenyi mukora y'ishomero rya Immaculate hato muri Rukunjiri obabire nubajaguza habwo businguzi. Uwe Sister Gladys Kachoporo mukuru w'ishomero rya Immaculate hata simire government abo kugumane bashajika no barabe bacine mu bizu bevero kubateganisa. Imico n'ekindi kikuru habwo kuba tubasize kuba ekituri ahabwe imico eyitwagizire turegera hano na twarugireho foundation ningashi omusinge ogutwihira hano nigo gwatubasisize okugumizamu tukazo muri za university tukejumbira mbwebembeze tukabasa kubana abanemba bapala. Amakuraga gashakwa Nagd Fatuma na Dan Basibye.